Situation ino ya ureri wa ciana cia Betty Bayo gatagati wa Kanyari na Tash ni undu mugeni muno hari arume eri magikirera ciana na ciuria nyingi ni irakorwo ikinyugutirwo Kanyari makiria thutha wa kuonekana ati ureri uyu wa ciana ni urathie na mbere wega gatagati wa Tash na Kanyari. Kanyari has talked about this in details thutha wa ciuria nyingi muno kuma kuri fans ake aria makorirwo makirigwo gitumi gia Tash gutwara ciana ikagure uniform igicoka cukuru handu haithe wa ciana icio Kanyari. At the moment Tash no raikara na ciana na akoya majukumu maria marare na nyina wa ciana nwe Betty Bayo na ke Kanyari agitariria akorwo akiuga this co-parenting is working. Akauga we ni wotigitwo na mafataro ma besha ta school fees hari na besha sheidio na mafataro mage ma ciana hari gukorwo makirera Dani na Sky. Na Kanyari akorwo agitariria akiuga arrangement ino gatagati wa Tash nake ya kurera Sky na Dani gutire kaundu kahitanite na maundu ni marathie na mbere wega makiria kuma riria ciana iragikorwo ikiuma kuria UK kuria irari na murata wa mami wao Shiro Stewart kuria Kanyari agikorwo agitariria cioka guku Kenya. Tash no rakorirwo agicioya na no raikara nacio na Tash no rarugamirira maundu maria Betty Bayo arekaga maundu maya twakorwo tukiona Sky agipost video magethie shopping ya kugura nguo cia gucoka cukuru school uniforms na Kanyari akorwo agitariria we atigitwo na mafataro ma besha o ta uria ararugamagirira riria Betty Bayo arakiri muoyo. Akauga we ndari na thina na Tash na maundu ni maronekana guthie na mbere wega na nikyo we atigeire Tash ciana wona ni guoka kuri maundu maria marekagwo ni their mom Betty Bayo. Kanyari akiuga undu ucio wa ukorwo magiciria horo wa their mom ni uramarehera ihoru muno na nikyo makinyete haha makaiguithaniria maundu maikare uguo makiri at the moment no ni undu wathie na mbere na gukorwo kirigisha andu muno undu watuma akorwo akinyugutirwo ciuria. No Kanyari akorwo akiyumiria even to do a video agitariria uria maundu marathie na mbere and this is what Kanyari has explained. Watoto wamerudi Kenya, niliwalipia ticket wakaenda UK na wakapumzika akili. Sasa wamerudi Kenya, hawakuwataka sana kurudi Kenya kwa sababu najua Wakenya wanashinda wakiongelelea mambo ya mama yao na hiyo stress inawasumbua, lakini nikawaforce nikawaambia warudi. Saa hiyo siko na wao, wako na Tash na hatuna vita kubwa na Tash, that's why nimeruhusu wakae huko, maana Tash si adui yangu. Tayari nimewarudisha shule, nimewalipia school fees term 2 times nimelipa school fees na everything is going on, kila kitu kinaendelea vizuri. Watoto very soon tutakaa na wao, lakini saa hii wacha wakae shuleni kwanza na wakae na Tash. Hii mwaka nilikuwa nioe lakini sijapata mtu wa kuoa. Unajua mapenzi ni roho. Wakati nilioa Betty Bayo tulipatana tukapendana. Sasa mimi sijapata mtu wa kupenda. Sasa siku ile nitapata mtu ajitokeze, atoke Facebook, atoke TikTok, akuje anitembelee, roho ishikane. Tutaoana tu na mtaona harusi katika